खरुमजरे ISTV पाव मियंग ताबीरबा सिंगु तराम नोकचरे हौजिक मरुब पाव नेफ्यू रियो लिसिंग लाक्लबसु मणिपुर की अपुनबा सक्तम थुगाइबा ngamloi हाइना डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गाइखंगमना फोंदुखरे अफब शासन अमा लेहननबा मियामना हौजिक लेरिबा कांग्रेस सरकार लौथोक्लसि हाइना बीजेपी की प्रेसिडेंट टेस चावना हाइख्रे अमदी बोर्ड काख्रब मतुंगदा मियामगी थबक तौगदबा मिहुत लोक सभा दा थागनबा नेशनल जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र बर्मना अपील तौख्रे हौजिमा पोइम पाव नागालैंड की चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो गुम्बा लिसिंग लाक्टुना हु काउंसिलर बसु मणिपुर की अपुनबा सक्तम थुगाइबा ngamloi हाइना डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गाइखंगमना फोंदुखरे वफम असी लालिबा लोक सभा इलेक्शन गा मरी लेनना सगोरबन थिंगोम लेकाय कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकपा पब्लिक मीटिंग दा महांगना फोंदुखिबनी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओ इबोबिना मपुंग ओइना सरुक यादुना पांगथोखिबा मीटिंग अदुदा कांग्रेस की मिरेपसु ओइरिबा एमपी डॉक्टर टी मैन्या वर्क्स मिनिस्टर डॉक्टर केएस रतन कुमार पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एम पृथ्वीराज एमपीसीसी की वाइस प्रेसिडेंट टी मंगी बाबू मणिपुर प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की प्रेसिडेंट आर के रानीशना हानगी पीडीए की चेयरमैन डॉक्टर केएस लोकेना चिंगबा कांग्रेस की लुचिंगबा सिंगसु सरुक याखे सरुक याखिबा डॉक्टर टी मैन्याना लोकसभा लोइरबा मतुंगदा कांग्रेस ने लुचिंगबा गवर्नमेंट अमा लाकने बीजेपी गुम्बा अतोपा पार्टी सिंगा पुन्ना चटमिनबा यादबा पार्टी ना शक्ति पाइरबदि लेबाक असिदा अवाब कया मायोकनगने मसिगी खुदम हाइबबु मिखलदा ख्वाइदगी हेना मसिंग यामना काबा पार्टी ओइजरबसु हंदकता दिल्ली दा सरकार पाइबा ngamkhidaba aduni haike मिफंगा मरी लेना चीफ मिनिस्टर ओ इबोबिना इंडिया मनिंग तंबा अमदे डेमोक्रेसी चटपा लेबाक अमा ओइना पुरखिबा असि कांग्रेस पार्टी ने भारत मपांगल कंकर हंसे हायरबदी कांग्रेस पार्टी मपांगल कंकर हनब मथौ ताई हौकिबा असेंबली इलेक्शन दा इंफाल एरिया की उरिपोक नतना अतै केंद्र सिंह दा कांग्रेस के विरेप सिंह माइथिखिबा अदु करी सोइखिबा लेबदगिनो हाइबा ततना हंगनिंगे सरकार पारिबा पार्टी असिना मियामदा असोइबा लेख्रबसु ngapiu lambi pakthokpa amasung airport chawthokpana chingba thabak-sing asi tunggi mirolgi damak yenglaga chathaba thabakni masigi damak miyamna kathokpibada sarkarna tawimal khangba phongdokchare कांग्रेस की लुचिंगबा इंदिरा गांधी अमसुंग राजीव गांधी ना मंगजरंबा मंगलान सिंह ngasi फावबा चादा चामा थबक ओइना पांगथोकपा ngamdre राजीव गांधी की ओइना दे इलेक्टेड मेंबर्स सिंगी लेवल खुदिंगमक्ता नुपी सिंगी रिजर्वेशन थंबा पांखे यूपीए गवर्नमेंट ना लोकल बॉडी सिंगददी नुपी सिंगी दमक रिजर्वेशन थंबा ngamle असेंबली अमदी लोकसभा दा थन्नबगी दमक थबक पाइखतकनी मणिपुर की इंटीग्रिटी अमसुंग इंडिया की इंटीग्रिटी ngaktuna thamsi हायरबदी कांग्रेस पार्टी थाजबा थंबियो हाइखे अखोई पुनमना भारत की अपुन सकम मणिपुर की अपुन सकम अदुगा भारत की डेमोक्रेटिक सिस्टम से मसी हेन मपांगन कंखलनबा हेन स्ट्रेंथन तौनसी हाइब तारगदी कांग्रेस पार्टी से मपांगन कंखलनबा दरकार होय हाइना लिंचिंबीबा मयाम पुनमकी मफमदा यामना खंगने हाइरेन हाइजबी वाना चदे मयामदा अपील तौजनिंबनी मिफंग मरी लेना डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गाइखंगमना लाक्लिबा 33 सुबा लोकसभा इलेक्शन दा ख्वाइदगी लुबा मिखल अमने मिखल असिदा लैताना लैरबा पॉलिटिकल पार्टी सिंगा तंगदु लैताना लैबा ngamdaba पार्टी सिंगगी मरक्ता अकनबा लांग थेंगनगदौरे मसिदा मथोंग खंगदबा पार्टी दा सरकार सिनख्रबदी लेबाक असि मपु पांदबा लेबाक अमा ओइरक्पा याबगी अकिबलै बीजेपी गुम्बा पार्टी सिंग पार्टी मनुंगदा डिसिप्लिन लेतबा अमदे मकोक थोंगबा सिंगना हाइबा इनबगी चटनबी लेतबना हौजिक मक पार्टी मनुंगदा चरांगनबा कया थोकली हायरदुना हंदक नागालैंड की चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो लाक्तुना मणिपुर दा कांगलुक मसेलगी मरक्ता सिंगसेप थाबा मानबा वफम कया फोंदोकलंबा अदु एंटी पीपल ओइबा वफम ओइबतन नतना इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट थुगाइबा वफमने मणिपुर की चीफ मिनिस्टर बु एंटी नागा अमसुंग एंटी कुकी नि हाइना फोंदोखिबा अदु नामुंगबा अमसुंग हाइहेदबा वाहेने मसी इबोबी चैबनते मणिपुर की चीफ मिनिस्टर बु चैबने मणिपुर की मियाम बु सिंगनबने असिगुंबा वाफम फोंदोकलबा फावदा कांग्रेस पार्टी नतना कनागुंबा पार्टी अमतना सिंगनबा ngamdaba asi लाइबक थिबनी फोंदोखे नेफ्यू रियो ना मणिपुर थुगाइबा मटिकला हाइना हंगलदुना गाइखंगमना मखाताना महाकुंभ मियोय लिसिंग अमदे क्रोर लाक्लबसु मणिपुर थुगाइबा ngamloi फोंदोखे कम पार्टी ने मणिपुर तब पार्टी लीडरशिप वर्कर्स कम पार्टी ने मणिपुर प्रजा बनु सिबरो मसे को कुन खन लिंसियो नेफ्यू रियो को बने लाओर को मणिपुर ताइदलो मटिकला अब चेनी कम चेना लेकिन नहीं ना मान
सुमांग सिद्धना कोई सुमांग सिद्धियागा माने मथौरा माने एरियागा माने स्टेटगा इंफोन कायदन होय सोको नागा हाइसे बता रहे मखोय से सब्सक्राइब में याम लेना अब याने को मैं याम दो नागालैंड स्टेट से सबकत बथक सबकत होता सबकत बसे ममसिन में खदनी होदे हारेगा ने मगी युम चलेगा अफाव साधना कमाना में यागा नागालैंड पोकनेगा नी फ्लोरियो पोक मान पोकनेगा from time immemorial Manipur से organized state होना निम्तो पामिले बा होना kingdom में ले रहा हमने before Nagaland was born Manipur kingdom was there अदुगुम्बा अदु serious मुंशी साले ले बा अदुगुम्बा Manipur की integrity को मार्ग को बने challenge तो भी आ रहा मार्ग को मकरोला असु Manipur ठुआई भी मम्माय मणिपुर अफब शासन हौजिक कांग्रेस सरकार से लौटोक्लसी हाइना बीजेपी मणिपुर स्टेट की प्रेसिडेंट टीएस चाउबना इनर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बीजेपी की मिरेप डॉक्टर आर.के. रंजन की फिरान चिंगटपगी थौरम फोंदोखरे कोंग बनांदीबम लेकायदा लेबा आर.के. रंजन की युमदा फिराल चिंगटपगी थौरम पांगथोकलबा मतुंगदा कोंग बाजार लेबा ओरिएंटल लेवलर एसोसिएशन की लंपाकता मियाम की मिफम पांगथोके मिफम पार्टी की प्रेसिडेंट टीएस चाउबा डॉक्टर आर.के. रंजन हाना की प्रेसिडेंट शांति कुमार एमपीपी की प्रेसिडेंट एन शोभा किरण यावना पार्टी की मरुओइबा मियोय क्याना सरुक याखे एमपीपी की प्रेसिडेंट शोभा किरण कांग्रेस पार्टी ना सही तरह हेन लाकपा असिदा लेबाकीदमक करी तौखरबगे हाइबदु मियाम पुन्ना खंथमिनसे एमएलए सिंह ठिकादार ओइदुना लेरे प्रजा सिंहना परा तंबिबा मतम यौरे हाइके पार्टी की प्रेसिडेंट टीएस चाउबना मणिपुर दा हौजिक थकननब इसिंग अमदि मै फंगदबगी अवाबा कया मियामना मायोकनरे सरकार प्लान यावदना थबक कया पाखतपदगी हिरम कयादा फेल ओइरे हक्सेलगी लमदसु यामना सोथरे प्रजा सिंह सेवा तौगदबा एमएलए सिंह चेंग येंदुना लेरे लोकताक प्रोटेक्शन एक्ट सेमलगा मियोय कयागी लेफम लेहनरे कांग्रेस सरकार ना करप्शन थिंगननब सेमखिबा लोकपाल बिल चना हंदना थमनी हाइखे मैं फंबिलो मैं आपको मैं फंब्रेने फंदे लंबी नुमाई ले बरो लंबी सुनवाईते फरे मैं फंब्रे सड़क पानी बिजली फंब्रेने कोई इफान इसलिए वारते बिस्कुट से फंदे अरे टाउन से फंदे हेड आइने नहीं बात चीनी से वार का लोग ने जो फंदे पीते कहीं जातो करे पैसा फंब्रे गुजरात पोंकुन मरी सुपना मई फंगे लोनेरीबा मिजोरम दा मिडिना मबोते लोनेरीबा त्रिपुरा दा मई फंगे मणिपुर की क्राइसिस है फंगरे अकोई मई फंगरे इसिंग फंगरे लंबी सफाई आते ने अकोई निंखा तंबगी माहो दुसिरा मरमदना कदो बताए भाई कदो मेरी फंगने है लोगों कुमसी से फंगरे भाई इसिंग जो फंगरे मई जो फंगरे कुमसी से नोमई फंगनी है बरा चाहिए नहीं लेगा फंगनी है बरा नो प्लान फंगनोगी प्लान तो दे बकोई हक की लाख पैसा चाथोगा पानबा अदुब सरकार ने डॉक्टर आर.के. रंजन कांग्रेस पार्टी ना शासन तब मतमदा लमदम असिगी लमगी सरुक पिथोखिबने ngam की सरुक ता चयेनब लैरिबा असि चप चाबा लेपथोकपा ngamdriba असि करिगिनो मणिपुर थुगाइबा पामलबदि मियामना कांग्रेस ता वोट पिबदा करिसु अकाइबा लेते अवोनबा म पुरकनबा मियामना थाजबिदुना बीजेपी दा वोट पिदुना हिरम कयादा सोथरबा मणिपुर असि कन्ननबा होनसि फोंदोखे मकामदा अखोई मिहुत ओइगदोरिबा लेबा की सेवा तौगदोरिबा मी अदो सुमना खनबा ngमद्रगदि अखोई लेबा असे काम खोम साइदनि अदुगा आई की वोट असिना करम बमिना लेबा प्रजा की थबक तौगनि मियाम की वकल खनगनि हाइबसे अखोई ना पुनिंग चंग खलबा मतुंदा मदुदा वोट थादरबदि आई सिंगल वोट अदुना लेबा अचौबा मा मियाम की वबा सेमदा आई सु सरुक यारबनि हाइदने कोई साउथोक चफम तोई बोर्ड काख्रब मतुंग मियाम की याइफा थौरांगी थबक पाखतपगी महत्ता मसाई खनब मिरेप सिंह थागतपगी महत्ता मियाम की दमक थबक तौब ngमगदबा मिहुत लोक सभा दा थाबियु हाइना एनसीपी की वांगलेसु ओइरिबा नेशनल जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र बर्मन फोंदुखरे कैसामथोंग एलांगम लेकाइदा लेबा एनसीपी मणिपुर की ऑफिस ता पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा वफम असि फोंदुखिबने थरमसिदा एनसीपी मणिपुर की प्रेसिडेंट एमएलए अलीबोमचा आउटर की एनसीपी की मिरेप ओइरिबा चुंखोकाई दोंगल सुसरुक याखे
सी दोंगलना मणिपुर की हौजिक ओरिबा फिबम असिदा मियामगी दमक पुक्सेल सेंगना थबक तौबा ngamgadaba मियोइदा वोट पिबिउ हाइदे MLA L Ibom Chana NCP gi miretna mai paklabadi lamdam asidagi apspa lothok hananaba angamba thakta honaduna Sarmila gi punsi kangane singi lam singi oiba tongan ba len lo semananaba amadi ILP chana hananaba honagane amoromda handak Nagaland gi chief minister na lamdam asigi kangluk masel nungsinadana ba ngangkhiba wafam sing yangsin binaba marilainaba authority da wakatlagani haike Narendra Burmana NCP local interest da thabak tawgani loinana party na sakhiba wasak thabak ta onthoknaba honagani phungdoke. Now when you talk about Manipur, we have Muslim voters, we have Hindu voters, we have Kukis which are Hindu voters, we have hill area where we have a different community. So Indian fabric, we have tribal. So we have a secular fabric and that has to be protected. And NCP always stood by the secular fabric. ISTV network के सर्विस प्रोवाइडर ओरिबा वांगोई केबल की हियांगथांग मखादा ऑप्टिकल फाइबर तत्तुना मार्च की तांग कुनी पांदगी मियामदा नेटवर्क असिगी प्रोग्राम सिंग यंगनबा ngamkhidre haina वांगोई केबल ना फुंगदोरक्ले Mamang thagi tang tara Nepal da thawal bamol erekta Monica Kaubi mau amasi khibaga mari leinana sem khiba je sina sathariba Manipur banna ngase thawal bazar gi akoi bada chauna panma pikre banna sina maram oiduna dukan sing ningthina thong hangna khide lambi da gari chenba gi chang yamna nemkhe angan bayukta ban saugat pamye singna thawal thong da thoraktuna achat awok sing thingkhe thawal police amadi commando kanguna ban saugat ba sing lakshinana ba khona bada jail gas amadi smoke bomb kaya sisinakhe National Highway Kuntra Mapalgi Thawalgi Mfam Kayada Pamdaba Thodok Thoktanaba Security na kanba mawngda section thawang lokhatle Amoromda Banasina Imphal da de thoina akaiba pibagi pau leitre Ngarang Sajibu Nomapanba Maitai Jerawa Numita Miyam na Jerawa Pasigi Damal South East Asia Cultural Organization Sikona Nungaiba Mandi Thagapa Fungdorakle Lamdama Sigi Chana Kanglo Lamadi Inat Ki Aseng Basaktam Adu Ngak na Thamnanaba Miyam Punna Khona Minerasi Haide Manipur Sarkar ki lamfel da laiba Male Health Worker Training School ki taranithoi suba batch ki mahiro singi capping ceremony ngase RD Wing Complex da laiba school sigi conference hall da pangthokre Tharamaduda Family Welfare ki Principal Secretary Dr. Shuel Akhtar, Family Welfare Services ki Director Dr. Okram Ibomcha, Deputy Director Dr. Y. Ibobi amadi Jain Hospital ki Nursing Superintendent P. Landoni Namarwai Bamyesing oina sarukya ke. Dr. Ibomcha na Manipur da anaba chatu khudingi nurse amom thungduna haksel gi lamda chakhatpana India gi angang sibagi chang khwaidagi member state Manipur no oire. Principal Secretary Shuel Akhtar na nurse yaudana ana laying bagi thabak mai pakna pangthok pangamloi Dr. Singna ana laying gi thabak chathabada nursing gi chawraba mateng changi haike a very strong cadre of nurses. We cannot provide the services to our clients, basically the patients. Every doctor needs the assistance of nurses to perform his duties. More so on the surgical side, and therefore we all over India and in Manipur also require more and more nurses. In solution ani tara da DPC tawduna in solution ani tara homdoi da fall hydrocraba matik saraba SI amasung jamandar johum nifu marigi appointment order athuba matam da pithokadabani haina ngasi Association of SI jamandar selected candidate na sinduna thangweban thau ground manak ta wakan from chatakre Lok Sabha Mikal Mamangda appointment order Pidrabadi candidate Singh Amade Makogi Imung Manungna Congress da board Pidabagi Philip Howard Logani Hade 373 candidates plus my relatives, friends and families. Masi punumakna Congress Party the vote Piroi. Aduga masida masi phau manungda khoida wari ba chahi mari asi wari ba khoina sukimati kuaduna khangwala khangba ba khangduna la yusi pali ba government sina khoi hanna bhawa khoi gi awa basi bidra mana mana moyaga khoi masi khongthang ase khoi sangsan jarak bani haina khonduk sari ITI gi oza nupi amada mahiroi amana ngak sammet na ba khona khiba thawngbu singjamai le sangthem lekai gi mera pai bi singna yaning da ba phungduk tuna lekai simakta da wakan from chatakre
Maira Parbi ki luchingbi amana oza amada mahiroi jaljit na chatakhiba thawong adu condemn tawi matik saba dandi pihaningi haike Jiriba Miyauna Imphal East District ki mafam sinba thungna April Mari gi ayu pung taruk dagi June taruk ki ayu pung taruk fawba CRPC ki section chamani fumari subsection ani gi makhada athing batham khre athing ba sina miyoi manga natraga henna ain kainingai oiba mawongda punba chai nung khuchu khulai puduna chatpa yaroi kanagumba singna procession miyam gi mifam rally na chingba chaning labade ayaba mangjong na logadabani hiram sigamari lenana Imphal East ki district magistrate M Joy Singhana order ma thokre Jiribam ki dibong makha lekai da macha ohum leiraba nupa amana lekai asimakta da leminaba macha ani leirabi nupi ama chen ki bagi matangda izet ki dabi oina hanagi mapuroi bada lupa lak manga pinanaba Women's and Social Development Volunteer Association dibong makha lekai na warib lokre association ki president RK Sana Zawina yungi mau amana tawnada ba thabak tawrakpa amadi haurakliba icha inau singda asigumba thaudok thortanaba lekai punna phamduna warib asi lawpani haire Outer ki BJP ki mirep oiriba Professor Gangumai Kamaibu ngarang khangabok mandal Mahila Committee Kisan Seva Committee amasung polling station nifumari gi booth level committee ki miyoi singna khangabok to okre Professor Kamaina BJP na center da sarkar paiklabadi bot thadabadi yahalaga lepadi yahanriba Manipur gi kendra nipanasi bot lepa yahanana ba thaurang sing paikani Afspa Manipur dagi karam na lauthokadagi haiba thabak oina pangthokani BJP se dharma jat kuchu khena bathamdaba party amani phongdoke Kendra Tereta Afwa Sate, the distant area and Hopi. Manipur Kendra Humbuga, Ipal Kendra Teresa Afwa Sate. So, when they see you, when something on the distant area, have a say to say Utopia. The quick partition has a distant area and say the remote or the total of the Afwa Sate, Tongan ba club organization kaya na nisagi mayokta kokta da khongjang kaya sangsile mamang thagi kulumdoi da miyam gi mifam pangthokraba matung ngasi cycle motorcycle auto rickshaw car amadi DI na chingba gari singda nisagi mayokta rally chatkre kokta ground gi haukiba khongsat asina drug chaba amadi yonba yaroi nisa thingsi haiba play card ka loinana kholau kaya su lauke Kokta Sarang Patagi Halaktuna, Kokta Kaithel Rally Adulution K. Kokta Youth Association ki President Nur Hamana, Kokta area da Mayakaba, Nisa Chaba, Yuan Bagisang, Hingalakpagan Luinana, Hawalak Liban Naha Kaya, Nisagi Ipakta, Takigadariba Asidagi, Kalahuna Ba Miyamgi Ihawasi, Lakpani Haike. Lamdabati Hogari Banaro, Satra, Amadi, Society, Zimbabwe, Hodaraiba. John Bamadi Kar Punama Punamache, I Koina, Anjuman Gimakadi, Topiro Shini Kanjaris. Masagi sahi Mafudrama Surabi, Ahal Ama, Kurai Lamlong Bazaar, the Lerambadagi, Niamna, Kurai Nandebam, Grand Pachat, Kiperan, Yum, the Tamcre, Alu Pi Aduna, Fondoropogi Matumina, Mark Salam, my papi kawe, Mark Delay from Amade, Mumanungi Maram the Day, Karigumba Amatat, Ningsingbangam Drehade. Mamang Thagi Kuntrama Toida, Imphal West District Police Commando na North AOC dagi UNLF ki Kadar Amafare Police Department ki PRO ki Cheryl Amana Faraba Kadar Adudi Ngangom Ronel Say Kulumdoi Apokpa Manigumba Thangweban Yumnam Lekai dagini Anoba I Pau Ponganaba Kuchu Kulai Kaya Sizinaduna Lagliba April Mapanda Ahan Batanka ki Oina Pangtokodariba Outer Manipur Constituency gi Mikal Tek the Kaidana Pangtok Naba Sem Sabaluri Haina Chief Electoral Officer Manipur Ona Vakeshona Fungdo Kre Secretariat Labama ki office ta pangthok ki ba pau gi mifam amada mahakna makha taraduna kanagumba mi amana bot thadafam gi maramda akuppa khanglabadi helpline number 8119099899 da poll haina isagi elected photo identity card number hablaga SMS thabada khudak ta khangba yagani polling station da thokpa thongdok khudingma presiding officer singna number simakta da khudak ta pau pirapsu yagani mikhal ga mari leina ba I pau khangning ba natraga wakaning ba leirabadi helpline number 950 da phone to payagani mikhala sida BSNL na makal amatagi mobile network fangdaba mafam chamani fuda satellite pole phangan gadore masigdamak housing satellite phone yankai taru yorkle outer masung energy polling station lesing tare chamanga humbudra manga da su webcasting togani
Amaronda Nagaland ki Chief Minister Nephew Riona Model Code of Conduct thugai haina MLA and Birena Election Commission da wakat khri haiba pau phongnarakpa aduda yumpham oiraga su moto case laukatlaga athuba da report piraknaba outer gi returning officer oiriba thawal gi DC da khangan khre returning officer na Tamenglong amasung Senapati DC singdagi chap chaba khudam changdam laurakpaga commission da thanaba thabak laukatle haina Navakishorna phongdokhi MLA and Birena Swaitong Election Commission da wakatli haibagi wakoma pongna phamne adagi atopa khabar khada yaudu pai hariba ado madugi basis ta koigi returning officer DC Thawal na madu suomuto koigi cognizance lawraga etare sigi matang hida thigatna bainna mai concern DC Senapati adagi DC Tamenglong da CE re koi da copy pe hariba marang mo i rabani hariba mo kham sida DC singda leiba record evidence sumain tauna kari hani Nagaland gi Chief Minister na piri wa kham singa sigi matang da kari evidence lege berge action model code of conduct da kai ba thokura chimbudo amado Tigalna report pina ba na kana tori madugi report to hojing ngairi madugi report to la amatung da bena Election Commission of India da piya ba phala report to koi pina ba na koi khanari Trinamool Congress na party amataga alliance tabulate Dr. Aibon Bina JDU Mireki Firal Chingkatpada Sarugya Kibadu anti party oiba thawong ni haina Manipur Pradesh Trinamool Congress Committee ki chairol amana hari iramasiga mai lenana mahaki mathakta mathau taba action khudakta launana bagi damag party asigilu chingba singda ngarang che thakre hari Thasgi mapanda pangthokadoriba outer gi Mikhal Gyani Suba Rehearsal DC Complex Thawal da pangthokre Taramasida General Observer DP Yadav Police Observer Ashok Kumar Das Expenditure Observer Atul Honda Susarugya ke Rehearsal asida Presiding Officer Singh Polling Officer Thawal amasung Lilonggi ARO Singda EVM matau karamna sijinaduna election mai pakna pangthokani haibadu khangan ke JN Manipur Dance Academy gi chahi humpu surakpagi Diamond Jubilee thoram ngasi academy asida hudukre thoram asida Sangit Natak Academy gi chairman Lila Samson Manipur ge governor BK Dugal susarukya ke thoram sigi sarukamo oina art kilamda mithoi mihelaba mahairoi amadi thabak toriba singda mana matum pidunai kai khunnake Lila Samson na Sangit Natak Academy na India da leiriba tongan ba kanglup singi nat ki oiba thoram sing yokhatna ba khona duna lakle Manipur gi nat ki thoram sing yokhatna ba JN Dance Academy na lauriba thodang bo apen bu phongdoke Manipur gi governor BK Dugal na academy se leirambana Manipur gi nat ki ningthiraba macha kaya artist singna malem gi miyam da khangalubadagi Manipur bu malem gi miyam na sak khanglibani phongdoke Culture is one of the unique selling points of Manipur. And people from outside identify Manipur with its richness in art and culture and excellence in sports. Manipur can rightly be called mini India, as there are a number of communities with each having its own culture and traditions, making the state's culture both rich and vibrant. There are subtle differences between the dances of different tribal communities, while even among the Meiteis, the pre-Vaishnava traditions and the post-Vaishnava traditions make it a unique amalgamation of cultures. Tare Suba Hado Crab Bazaar Pisum Ningom Nelekta Lushin Kre Ministry of Textile gi makhada chatarakiba Crab Bazaar Lushin magi thoramda national amaso international gi thakta mana phang khraba mi tara tareta khudol pot piduna ikai khumnabut ke Sana Laibag Natom artist ki Lila Roy Yumnam Nilachandra da Insolusngani Taramari Tarataruki Oina Sumang Lila Gilamda Manipur State Kala Academy gi fellowship pinana ba khalakle Mapu fellowship pirakpada Sana Laibag Natom artist na nungai ba phongdukre Sangai Express na ngasidagi chayol gi oina puthokadaba bilingual news magazine Manipur This Week puthokre Manipur This Week ki office ta pangthokiba achamba thoram asida Kangla Pau gi chief editor Ibochau magazine sigi editor AMOB amasung Sangai Express ki general manager Susarugya ke
ngasi nungtil pung mari ram tawa matam da Jiribam gi babu parada laiba Salam Dilip Kumar kauba mi amagi yum mai chakre miyam amadi fair tender na khudak ta kalobadagi chauna mang takadabadagi kalhore mai asi electric hoba oiramgani haire ngasi yu pung taruk makhai dagi nipan makhai fawba Bisnupur district ki mafam kharada len takre isok nambol oinam amasung ningthau khongda kanna takiba len aduna yumgi jinga amadi mahi maronga chingba amanga ta thokre hau sana bagi pau ngasi sana bagi pau da taekwondo unit tara mangagi sanaroi jamri tara na saruk yaduna ngasidagi tara suba governors taekwondo cup Khumalampaki indoor stadium da hokre audo pagi tharam da standard Robert Higher Secondary School Kanchipur gi principal PS Landone pandam gi executive editor Namoijam Tombana thorma pusingoi khe ngasi ahobu numit ki KG ni fuma thoi makhagi cadet boys ki pangthokibada Sai RC gi L Kabichandra National Sports Academy gi Asmir Hussain IMRTA Kyamgagi M Chitaranjan amadi Nambolgi L Birbanna gold silver amadi bronze lokre KG Nifumapan Makhagi Pangthokibada PTA gi N Bimol Chan NSA gi S Lenin Luang UTA gi Mangal Maigam amasung NSA gi N Dilipna gold silver bronze lokhe Sub Junior Girls KG Kunithoi Makhagi Pangthokibada UTA gi M Priyadashni CTI gi L Rani amadi CTA gi W Soniana gold silver amadi bronze lokhe KG Mudra Nipan Makhagi junior boys ki pangthokibada UTA gi Malem Semba Koijam KG Humpunitoi Makhagi senior girls ta L Joypriya Chanu amadi KG Humpu Humdoi Makhagi junior girls ta UTA gi M Talikana gold lokhe KG Nifutaruk Makhagi senior girls ki pangthokibada Sai RC gi NG Abem UTA gi L Sarju amadi Sai RC gi A Argentina na gold silver amadi bronze lokhe Manipur Arm Wrestling Association Sinduna Thasi ki tang tarani thoy mani tara humdoida Kongba Bazar gi Walco Club ta kunthani toy suba Manipur State Arm Wrestling Championship pangthokagani hare championship asidagi khangalaba sanaroi singna matang thagi tang kunma thoidagi kunmanga fawba UPA gi Agra da pangthokadaba kunthani pan suba National Arm Wrestling Championship ta saruk yagani hare Tare Suba Pureromba handball tournament ki nupagi ahanba semi-final da host team Sidol team B ga Thaubal College ka ani suba semi-final da Manipur Police Sports Club amade MRC Chajing Maren khonga sanaragani Manipur Handball Association gi miyeng makhada Chajing Youth Development Organization Lilong Sinduna organization asigi handball ground da team tarahum doina saruk yaduna sathari batare suba Pureromba handball open men's and women's tournament ki ngasa sana ki ba tongan ba match singi ahan ba ground gi nupi gi sana ki bada Sidolna Citizen Club sebum le kaibu goal tarani pantara da mai thiba pike ani suba ground gi nupa gi sana ki bada Sidol team B na LWYC Thobal sang them wang mata babu goal kuntra humdoi kunithoi da amade awum suba ground gi nupi gi sana ki bada YLK Chingarel na LWYC bu goal tarahumdoi taramathoi da mai thiba pike Marisuba ground gi nupagi sanaga daba match ta YLK Chingare laktabadagi Thawal College na walkover lokre hayang nungsil punga matabada nupi gi final da Manipur Police Sports Club amadi Sidol Chingkhong lekai ga sanagani lusinbagi taram da Langthawal Kendra gi MLA Karam Sham Imphal Hospital gi MD Child Specialist Dr. Sam Kumar Laishram LIC Kaksing Branch ki DO KS Krishnakanta IFCD gi Section Officer Ivan Bir AR Education Thawal gi P Indramani amadi Sidol Club ki Advisory P Joy Sharmana Thormapu oigani Lucknow da Pangthoki Bad National Junior, Chennai da Pangthoki Bad National Senior Interstate, Andhra Pradesh da Pangthoki Bad National Youth, Guntur da Saruk Yaruba Athletes da Athletics Association Manipur gi Mapalkang Zibung da Labor Office da Thasiki Tang Maria Madi Mangagi Nungsil Pung Tarani Thoidagi Ahum Phauba Finance Assistant Pitoklagani Hari Bihar gi Sapra da Pangthoki Bad Cross Country da Saruk Yariba Athletes Singina Thasiki Tang Taruk Amadi Tareta Pitokani Hari
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯊꯤꯡꯒꯜꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 23ꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯊꯤꯡꯒꯜ ꯄ꯭ꯂꯦꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯗꯦ ꯑꯦꯟड ꯅꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯔꯂꯤ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯜ ꯐꯥꯔꯁꯠ ꯑꯣꯄꯟ ꯚꯦꯇꯔꯥꯟ 5-a-side ꯁꯣꯀꯔ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯠ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ Islamic Disabled Relief Institute for Baksauna Sinduna Thasigi Tang Taretagi Taranite Fauba Institute Asigi Volleyball Ground First Sub Junior Boys Volleyball Tournament Pangtulagani Hari Thawayaba Club Association Singna Thasigi Tang Mari Faubagi Manungda Entry Form Thazilakna Bakhangalakle All Manipur Film Makers and Producer Association Abimpana Chahi Kunmanga Chupna Manipuri Film Bu Hena Phaba Puthokuna Lakle Tungi Yumbiral Oirakadaba Nha Singda Masamo Fana Lainabagi Pandamda Football Team Semduna Manipur gi Mafam Kayada Friendly Match Kaya Pangtokuna Lakle Masigi Sarukam Oina Mathang Thagi Tang Taranipalda Bangalore Amadi Gawada Team Asina Sanaba Chatpagi track suit amadi atay material sing Dr. Helena I Care na sponsor tawduna kusinabagi thawram ama konung mamangda laiba Abimpagi office ta pangtukre Housing asinong magi ngasagi pawda ICAL Lampel Pataki Pangba Paugi Matungina Ngasigi Quaidagi Saba degree Celsius Kunipan Dasmik Ani Quaidagi Ingbana degree Celsius Taramanga Dasmik Ama Nungsita Yauba Ising Maningi Chang Ayuk the Chada Matfuhundoi Nungtildana Chada Nifunitoi Nungzugi Chang 0.ahum ne Hauzaru Damaru Pa Mukana Nephew Rio Lising Laklabasu Manipurgi Apunda Satam Tugaibangam Haina Deputy Chief Minister Gaikangam na Fongdukre Afaba Sashanama Lehanana Bamiam na Hauzik Laiba Congress Circle of Policy Haina, BJP President T.S. Chaubana High Crate. Amade, both Kakramatung Damiam with Tabak Togada Bamihut, Lok Sabada Taganaba, National General Secretary Narendra Burmana, April Crate. Nasigoni Dias, Tibina Pizzo Pau, Matang Solution Jare, Ning Tabiriba Singwam Kahana, Kurumjare.